بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نأخذ صفة التيمم. Nüüd õpime tayammumi tegemist, kuivpuhastuse ينوي tegemist. بقلبه. Teeb kõigepealt kavatsuse südames, يسمي يقول بسم الله. ütleb bismillah, ثم يضرب بباطن الكفين. siis peopesadega lööb على الأرض. vastu maad. تراب. Tolm või pinnas, طين. savine pinnas, رمل. liivane pinnas حصى صخر. või kivi. يعني لا يصح أن يمسح على هذا. Et näiteks selle peale, sellise seina peale ei tohi või paberi peale selle peale ei ولا saa على هذا السيراميك. või keraamilise plaati لكن peale. هذا لأنه من الأرض يصح المسح عليه. Et kui selle peal, kui sellise kivi peale, selle peal võib, ينوي بقلبه. teeb südames kavatsuse, بسم الله. ütleb bismillah, ضربة واحدة. lööb ühe korra ثم يمسح الوجه ja pühib nägu وظاهر اليمنى ja käte pealt, وظاهر اليسرى parema käe pealt ja siis vasaku käe pealt. مرة أخرى. Teeb kavatsuse südames, ينوي بقلبه. jah, teeb kavatsuse südames, بسم الله. ütleb bismillah, ضربة واحدة. lööb vastu pinnast ühe korra, يمسح الوجه وظاهر اليمنى وظاهر اليسرى. pühib nägu ja siis pühib käe selga, kõigepealt parema ja siis vasaku käe selga. والله أعلم.